अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। Visste čuli tema mog govora je istinitost Imam Mahdija i običani Mesija a.s. Imam Mufizur Rahman na kraju svog govora nešto je spomenao i tako pomogao za mog govora. Islam je zadnja Božja religija i do sudnjeg dan sada nema nova knjiga, nema nova vjera i ovo vrijeme od dolazak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem do sudnjeg dan ovo sve vrijeme pripada njega. Nema novi zakon, nema novi šerijat, ali časni poslanik i časni Kur'an ima mnogo preskazanje za dolazak jedan reformatora među muslimanima. Ovo ajeti što sam pročitao tako se glasi: Allah kaže, on je taj koji je poslao svog poslanika sa uputom i vjerom istinom da učini da ona prevlada nad svim vjerama, pa makar to mnogo božaci mrzili. Ovo je jedna preskazanje da Allah poslao časni poslanika da ova vjera prevlada nad svim vjerama. Ali na druge strane, časni Kur'an kaže la ikraha fid din, nema prisile u vjere. I kao Imam Mufiz rekao, ovo će se dogoditi sa ljubav, sa milost i svijet mora jednog dana da prihvati ovo poruka. Isto na drugi ajet je od sura Džuma i ovo ajet isto ste čuli u početak naš ovo sastanak i gdje je rečeno da Allah je poslao časni poslanika među nepismenima i rekao i on će poslati i drugima među njima koji im se još nisu priključili, on je moćni i mudri. To je Allahova blagodat, on je daje kome on hoće, Allah je posjednik velike blagodati. Prema časni Kur'an, Islam ima dva doba. Na prvi dobi Allah je završio zakon, šerijat i na drugi dobe je ovo bio ovo Božja odluka da Islam će širiti. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, među ovo dva doba je mračna doba za muslimana. U jednom on rekao, oni nisu moji i ja ne pripadamo njih. To znači on odrekao za ovi ljudi koji su pojavili na ovo doba koja mi možemo da zovemo kao mračna doba Islama, gdje muslimani su zalutali
i oni su radili i do dan danas ovo stanje mi vidimo svaki dan da oni radi u ime Boga, u ime Islama, neki dijela koja opšte ne pripada u Islamu. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada primio ovo sura Džuma, gdje je bio rečeno da Allah će poslati njega ponovo među drugim ljudima, hadis Buhari se kaže, jedan dan mi smo sjedili sa časnim poslanikom kad je sura Džuma bila objavljena. Ja sam pitao časnog poslanika ko su ljudi na koji se rečeno i vaharina minhum i među drugima od njih kojim se još nisu priključili odnose među nama je sjedio Salman Perzijac. Na moje ponavljanje istog pitanje, oni ljudi koji čitaju hadis, oni saznaju, ponekad se dešava, ako časni poslanik nije znao odgovor za neki pitanje, ljudi su pitali 2 puta, 3 puta i među vrijeme on primi objava. I kada on primi objava, onda on dadne odgovor. I na ovo mjesto 3 puta su pitali, on nije odgovorio i na kraju on rekao i stavio svoje ruke na Salmana i rekao, ako se vjera podigne do daleki zvijezda, čovjek između ovih će i sigurno naći. To znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio, ja neću doći lično, nego neki moj sledbenik, neki moj iz porijekli iz Perzija, on će doći. I drugo pitanje može se bude, na primjer sada obično muslimani kažu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadnji poslanik i poslije njega ne može da neko dođe i časni poslanik kaže poslije mene će biti potrebno reforma i taj reforma neće biti potrebna odmah poslije moje smrt, nego tada kada nestati vjera i tada će doći jedan čovjek. I mi vjerujemo da Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhissalam on ispunio ovo predskazanje i prije 126 godina on osnovao ovo džemat sa Božjim naredbama i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta on govorio za dolazak Isa, nekoliko puta on dolazio za imam Mahdija i jednom on pričao za stanje muslimana i rekao doće će vrijeme kada od Islama ništa više neće ostati nego samo ime, a od časnog Kurana ništa više nego njegovo pismo, džamije će biti pune klanjača, međutim što se tiče njihova iskrenost i uputstvo, one će biti prazne i napuštene, njihova olama, vjerske vođe i hođe će biti najgora stvorenija pod svodom nebeskim. Ovo smutnija će početi od njih i prema njima će vratiti. I sada kada mi vidimo stanje od Islama, to je tačno kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Kada se pojavi pitanje kako možemo da saznamo, na primjer kada mi pričamo za naš džemat, izvinite, i za imam Mahdi alejhissalam, onda ljudi imaju pravo da traži od nas da li imamo neki dokaz iz Kurana, iz hadisa, da ovo tvrdnje je istinita. Onda mi naravno imamo dosta dokaza iz Kurana i dosta dokaza iz hadisa i mi pokažemo istinit od imam Mahdi alejhissalam. Problem se pojavi, treba da saznate kako smo prihvatili časni poslanik, kako smo prihvatili istinit od drugih poslanika. I časni Kur'an napravio neki zakon. Na primjer, u jednom mjestu Allah kaže وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
लाखज़ना मिन्हु बिलजमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन. Časni Kur'an govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: ovo moj rob, on vama zove prema mene i vi kažete da on je lažovac. Vi kažete i Muhammed napravio Kur'an od sebe. Vi kažete da on priča od sebe. Ali onda Allah kaže, a da je on u nama izmislio neki govor, mi bismo njega zgrabili desnom rukom i sigurno bismo mu presekli žilu kucavicu i niko od vas ne bi mogao zaustaviti nas. Vidite, ovo je jedna pravila. Allah kaže, ako je čak Muhammed lagao, njegova poruka ne bi širio, on ne bi dobio uspije. Na isti način, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. on nije tvrdio da ja mislim da ja sam Imam Mahdi, nego on rekao, ja sam primio Božja objava. Allah mene poslao na ovo doba da spasim Islam. Allah mene poslao na ovo doba da dobijemo pobjeda radi Islama. I onda, ako je on bio lažovac, i kako Allah njega toliko dugo vrijeme napustio, da svake godine njegova poruka se širio. On pojavio jedno malo mjesto koje se zove Kadijan i tada tamo nije bio struja, nije bio neki drugi stvar. I tada on rekao, Allah mene kaže, ja ću prenositi tvoje poruka na širom svijetu. I poslije 126 godina više od 200 država imaju njegov sledbenike. I svugdje njegova poruka se širi. Isto tako časni Kur'an napravio još jedan zakon i pravilo. Allah kaže, فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمَرٌ مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ja sam među vama živio dugo prije ovoga poslanstva, zar vi onda nećete shvatiti? To znači, čovjek koji dolazi od Boga, on živi jedan vrijeme među svoje ljudi. I onda prije toga oni nisu nikad rekli da ti lažeš, nego uvijek su rekli da ti si iskren. I na isti način Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. živio jedan dugo dio svog života i svi su rekli da on je najbolji branilac za Islam. I čak kada je on napisao svoje prva knjiga Brahini Ahmadija i oni neki hođe, na primjer Muhammad Husain Batalvi, on rekao, poslije časnog poslanika do danas nije pojavio ni jedan čovjek koji je branio Islam na isti način kako Mirza Ghulam Ahmad branio. Ali poslije toga on postao jedan veliki neprijatelj. Ali poslije jedno vrijeme 1991. godine, kada četvrti halifa došao u Kadijan, on poslao jedna ekipa na isti grad gdje se živio taj hođa da traži njegovo ime. Niko znao ko je bio taj čovjek. I čak kada oni su tražili njegov grob, nisu našli njegov grob. I vidite, i poruka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad stigao na širom svijetu. Časni Kur'an i hadis govori za dolazak običani Mesija. I tamo isto je spomenuta za dva Mesija. I ljudi onda su mislili za isti čovjek, za isti Isa, časni poslanik kaže da on će pojaviti na zadnji doba. I taj Isus ili Isa a.s. koji je bio prije 2000 godine i onda napustio svoje zemlje i došao do Kešmir i tamo je živio, imao 120 godina i umro i tamo se nalazi njegov groblje. I časni Kur'an kaže وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. A Muhammad je samo poslanik, zaista prije njega svi poslanici, oni su prošli, oni su umrli. I Isa a.s.
naravno on bio poslanik i prema časni Kur'an i on umro. I časni Kur'an kaže va rasulan ila bani Israil. I taj Isa koji je bio prije 2000 godine, on će biti poslanik sinovima Izrailovima. I na drugo, i onda Allah kaže u Kur'anu va atenahul inđil, i dali smo mu inđil. I ovo je priča za taj Isa a.s. koja je bio prije 2000 godine i koja nema nikakva veza sa časnim Kur'anom i nema nikakva veza sa časni poslanik na ovo način kako sada muslimani očekuju da on treba da se dođe. I u knjizi hadisima su pun za dolazak Isa a.s. I ljudi, kada mi, na primjer, ako brojimo ovdje, mi možda bi našli neki ljudi koji bi zvali Isa ili Musa ili Ibrahim ili Muhammad ili bilo koje. To znači, do dan danas ljudi daju ime, isti imena koji su bili prije 2000 godine. I zašto Allah nema pravo? I zašto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nema pravo da on dadne isti ime Isa ibn Marijem za svog jedan sledbenika koja treba da pojavi među muslimanima. I ovo greška ako muslimani ispravi, da shvati da ovo je rečeno za dva čovjeka, jedan je priča za stari i jedan je priča za novi, ali ime isti. I onda ovo problem se brzo se rešava. Muslimani, oni su čekali za dolazak imama Mahdija i običani Mesija i kao sam rekao, imamo nekoliko hadisa koja govori za dolazak Isa i imama Mahdija. I interesantno je, na svakom hadis časni poslanik kaže imamukum minkum, on će biti vaš imam između vas. Nema ni jedan hadis gdje je časni poslanik kada je spominao za dolazak Isa i rekao taj stari Isa koji je bio među Izraelčanima, on će pojaviti, nego svaki put rekao imamukum minkum, vaš imam između vaše redova. To znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno rekao da nemojte da grešite, nemojte da odbijete i nemojte mislite da će biti stari Isa alejhi selam, nego rekao on će biti vaš imam. Na primjer, sada ja čitam dva hadis. Na primjer, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne jednom držao dugu hutbu, čiji je veći dio bio posvećen temi Dajjala. U taj hutbe je rekao, poslije toga će se mom umetu pojaviti Isa, sin Marijemin, u funkcije pravednog sudija. On će slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džiziju. Ovo svi metafora. Da li nekad pojavi poslanik da ubi neki životinje? Da li pojavi neki poslanik da slomi neki simbol? I ovo je svinja i krst je simbol za kršćanstvo. I časni poslanik kada rekao on će slomiti, to znači on će pokazati ovi pogrešno vjerovanje od kršćana. I on će pojasniti njih i pokazati prava slika Isa a.s. kao Božji rob, kao Božji poslanik. Mi ne mrzimo kršćani, mi samo hoćemo da pojasnimo njih stvarnost Isa a.s. I isto ima hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lal mahdiyo illa Isa, nema Mahdi osim Isa. I to znači Mahdi i Isa a.s. će biti jedna osoba, jedan čovjek, on će dobiti ovo dvije ime. I ovo svi drugi neki simbol, neki preskazanje za vrijeme, kao bio rečeno u knjizi hadisima i muslimani su pisali, na primjer, kada on će pojaviti, tada će biti neka kuga i zemljotres i pojaviti Dajjal i Jađuđ, Mađuđ. Ovo svi su
neki Jađuđ Mađuđ, ovo su dvije velike sile, kao Rusija i Amerika i Zapad. I Dajjal, to znači čovjek može bude kao čovjek, može bude kao grupa ljudi koji su puno bogati, koji varaju, koji lažu, koji puno šetaju na zemlji. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao, Dajjal će imati svoj magarac. I Dajjal će nositi hrana kao brda prema tih nacija ko prihvati njegov poruku. I čak i rekao, Dajjal će imati svoj magarac za putovanje. I taj magarac će jesti kao vatra, ne trava. I rekao, ljudi sjesi unutra. I jedna noga će biti u istok i druga u zapad. I ljudi, svi ovi muslimani, oni znaju da postoji ovo preskazanje. Ali mi kažemo, ovo svi je Allah ispunio. Ovo magarac, to znači današnji doba, ovo novi kao avion, kao brod, kao voz i ovo svi stvari, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako pričao kako on vidi. Isto rekao da je fajzara etumuhu fa bayuhu walau habwan ala sulje fa innahu khalifatullah al mahdi. I rekao muslimani, kad ga nađete, dadnete mu zavjet odanosti bet, makar morali stići do njega preko zaleđene planine, jer je on Allahovo khalifa i Mahdi. I drugo on rekao kako može biti uništen umat kad sam ja na njihovom početku i Isa na kraju. I rekao Jušako, man aša minkum man yulka Isa ibn Marijama imamam mahdijan hakaman adalan yaksiru saliba va yaktulul khinzira. Upravo je moguće da onaj koji živi može susreti Isa, sin Marijeminog, koji je Mehdi i sudija. On će slomiti križ i ubiti svinje. To isti hadis svugdje. Isto poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u jedan preskazanje, ja sada malo skraćem svoj govor, i ima jedno preskazanje da će na kraju njegov umat ponovo postati hilafat na način poslanstvo. I časni poslanik u jednom hadisu govorio za sebe i rekao, ja ću biti među vama dok Allah htidne, poslije mene će biti ispravni halife, poslije će biti neki kraljstvo, poslije će biti tiranije i na kraju njegov umat opet će biti hilafat na isti način kako su bili poslije časni poslanika. I hvala Bogu da mi živimo na ovo doba kada je Allah već ispunio ovo svi preskazanje. Na kraju ja ću pročitati samo par riječi od običajni Mesija a.s. da vi čujete direktno kako je on pričao, kako je on napisao i kako je on pozivao svi ljudi prema Boga. I u 1882. godine on dobio ova objava: O Ahmad, Bog je tebe blagoslovio, reci mene je naređeno da upućujem svijet putu bogobojaznosti i ja sam prvi da vjerujem. Onda Allah u 1889. godine kada je on osnivao naša zajednica, dobio objava, Allah rekao: kad se odlučiš, osloni se na Allaha i gradi lađu pod našim očima, kako ti je naređeno našom objavom. Zaista, oni koji su se tebe zakleli na odanost, zakleli su se Allahu. Ruka Allahova je iznad tvoje ruke. I Imam Mahdi a.s. rekao kako je on mogao da stigao do ovo svrh, kako je Allah njega odabirao, i rekao samo zbog časnog poslanika, i rekao za mene ne bi bilo moguće da dobijem ovu blagodat da nisam slijedio putove mog učitelja i poglavara, ponosa svih poslanika, najboljeg od ljudskog roda Muhammada, odabranog sallallahu alejhi ve sellem. Zato šta god sam ja dobio sam sljedeći njega, i ja znam iz svog istinskog i završenog znanja da nijedan čovjek ne može postići blizinu Božju
i dokučiti dubljenije razumijevanje njegove putova bez sljeđenje tog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje je rekao, svijet mene ne može prihvatiti jer ja ne pripadam ovom svijetu, ali oni kojima je darovan dio mudrosti, oni su koji mi prihvataju i koji će mi prihvatiti. Onaj ko mene odbija njega koji mi je poslao, a onaj koji je vezan sa mnom, vezan je sa onim od koga sam ja došao. U mojim rukama je baklja. Onaj ko dođe blizu mene, sigurno će dobiti dio ovog svjetla. No onaj ko bude gajao nepoverenja i sumnju i ko bježi, bit će bačan u mrak. O svi ljudi koji živite na zemlji i vi sve ljudske duše koji živite na istoku i na zapadu, ja vas pozivam svom svojom snagom. Na zemlji je sada jedina istinska vjera Islam. Istinski Bog je taj Bog koji je bio objašnjen u časnom Kuranu i poslanik koji posjeduju većini duhovni život, onaj koji sjedi na prijestolje slave i čistoće, jeste časni poslanik Muhammad odabrani sallallahu alejhi ve sellem. Ima bio jedan predskazanje da na kraju doba sunce će pojaviti sa zapad i ovo je sunce Islama. Ovo je sunce od Muhammad sallallahu alejhi ve sellem i ta je svetlost sada se nalazi kod hilafat i taj hilafat se nalazi sada u zapad. I ovi ljudi koji živi u zapad, oni su blizu sada na ovu svetlost. I vi, recimo oni koji živi ovdje u Bosna, ili u Balkan, ili Europa, oni su ti koji su sada blizu za ovo sunce. Da li može i da li hoćete da ostanete opet u mraku? Recimo, ponekad kada neka vrsta života se živi gdje daleko gusti šume, gdje uopšte ne stigne ovo svetlost od sunce. I ti vrsta život ne može nikad da vidi svetlost. I tamo je noć i dan isti. I da li moguće da vi živite blizu ovo duhovno sunce i ne volite da izađete, da imate korist od ovo svetlost? Vi treba da izađete i trčite prema ovo svetlost i prihvatite ovo svetlost. I kada mi vidimo istorija Islama, mi znamo nekoliko ljudi, oni su tvrdili da oni su Imam Mahdi. Ali kao sam u početak čitao jedan dio Kurana koja kaže, ako je lažovac, njemu njegov laž i Allah ne dadne da njegova poruka stigne i dobi pobjeda. I svi koji su tvrdili, oni su završili bez uspije. I sada se nalazi njihove imena u knjigama. I ako vi slušate hođe, oni će reći, ovo džemat nije istina. I Mirza Ghulam Ahmad Nauzbillah, on je bio lažovac. Ali ovo bio jedan čudan tip. Ako je on lagao i kako mogao da njegova poruka stigne do vas. I čak u širom svijetu. I ljudi su bili protiv naš džemat. I vlade su bili još uvijek protiv nas. Nama nije dozvoljeno da kažemo La ilaha illallah Muhammad Rasulullah u Pakistan. Naši ljudi budu ubijani radi ovo istina. Ali svaki dan korak od naša uspije i naša zajednica je uvijek ide dalje. Mi vjerujemo radi istina treba da damo žrtvovanje.
radi istina, treba da zgubimo svoj život i svoj imetak i svoj čast, ali dobimo taj čast kod našeg gospodara. I zato nemoj više čekati za neki reformator, nemoj više čekati i nemoj više živiti na ovo stanje na koje stanje današnji muslimani živi. Mi ne možemo da pokažemo istina od islama ako oni vidi ovi teroristi u Siriji ili u Irak ili bilo gdje u ime Boga koje kaže ja sam više milostiv nego majka, u ime poslanik za koje je časni Kur'an kaže rahmatul lil alamin, on bi je milost za svi svjetova. U njegovo ime oni ubijaju ljudi. I da li ovo je prava slika islama? Da li mi možemo da budemo zadovoljni na ovo stanje? Ako Imam Mahdi a.s. nije pojavio, ako Ahmadija džemat nema u islamu, onda muslimani nemaju nešto da pokažu u svijetu, da islam znači mir. Mi smo pokazali islam znači mir. Mi smo pokazali islam znači ljubav, a ne samo za jedan dan, nego naša historija od 126 godina potvrđuje na ovom naš tvrdnju. Zato oni koji su već prihvatili Imam Mahdi a.s. oni su dužni da voli ovo svijet, kao Imam Mahdi a.s. rekao, ja volim ovo svijet kao majka. I oni treba da promeni sebe. Oni treba da budu blizu naš gospodara. I drugi koji su naši gosti, koji su dolazili, ako ni sviđa ovo poruka, ne smije da više čekati. Ponekad jednom čovjek odluči nešto i poslije šetan uputi na druge strane. Ako vama ovo poruka sviđa, onda neka budete malo hrabri i prihvatite Imam Mahdi a.s. I ako prihvatite njega, onda ćete prihvatiti časni poslanika, zato što on kaže, ako neko prihvati mog izaslanika, on prihvatio mene. I naravno, onda ćete prihvatiti Allah koji je njega poslao. Na ovo je spas za nas, na ovo je spas za čovječanstvo, nije samo za muslimana. I inša Allah, mi ćemo nastaviti za ovo borba, da li neko prihvati ili neko ne prihvati, ali oni koji druži sa nama, oni će dobiti dio od ovog svjetlosta i oni će dobiti Božje zadovoljstvo. Neka Allah tako čini da oni koji su došli kao gosti sljedeće godine, oni ne dođu kao gosti, nego oni dolazi kao član ovog zajednica od Muhammad sallallahu alaihi wasallam i do sudnjeg dana ovo zajednica pripada časni poslanik sallallahu alaihi wasallam. Nismo odvojeni od Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi smo njegov istinski sledbenik i treba da trudimo da budemo njegov istinski sledbenik i neka Allah nama uputi na pravom